TikTok Mizo YouTube channel clear tu te in zawain chibai ka buk le chu mithiruang sa thum chung lai mai de chu chulai ni hoi an chin na mun mual zau taka chuan nun na reng reng nei to lovin an mu ko kal nui maya chung zinga tam tak chu no pang an la ni le ngal an tak sa kang bang let nui mai te bula chuan thona kang them lin tak om bok chulai hmuna chu ingwanga miruang chu di zat om chunge an ni a abula chuan thlona them lin tak ala om zuya chulai hmun chu khoidang ni lovin Ukraine ram khuchaklam Donetsk Oblast anti hmun chu ani kanthit angin zulani som pasari sangni le som pali kum khan chanchin thalo tak mai khovel mu puite thong dot tu chu chanchin thar channel sang sangin an pung chu choi ani kha civilian thlona khwaljin te phur chi chu sipaiten an kap thla ti chu khovel mi te hena chanchin thar tlang thandan chu ani mitam takin makan ti in an rap hle a poiselo passenger te mot chuan miril ru antina in khongai an lo hle ani kha chu thona chu Malaysia thona ni in MH17 ti ani a Netherlands khopui Amsterdam atanga lo thlok chuak ni in Kuala Lumpur International Airport a chumtur ani a khwaljin mi jani sungko pariat le thona na thok mi songpanga de chuan annun na an chan vek ani he thil thleng hi ti palwanga thleng ni a soi ani a chuti rolin amo phur tu te hi tu te nge ni a engtin nge anti chun zom zel le tun chuma hian chanchin kim changzo ka sei kan tum don ani Julai som pasari sangi le som pali ani a Netherlands ram Schiphol airport chu alo langa khwaljin tur mi puida chu airport a chuan man mo takin an phelok khlok boka tren ka chu business trip ne yakal tur ta ni in tren khat ero holiday manga jin chuk tur te an ni ti turin anglo tak tak ni hloma se an chuna tur thlo theina thuk pan chuan man mo takin an phesu su hloma chuti line Malaysian Airlines flight 17 po atumram lam pan turin ain siam ve mek bok thlari lo te liam ta lok khan Malaysian Airlines sian hun ton rap thak tak alo nei to in an thlona tho MH370 Kuala Lumpur atanga Beijing pan thlok chu chin thiat lawin van sanga alo khuang cherbo mi to ani kha tun chuma po hian thunei tu telam chu an thim khur hle ani he thlona kan suimek MH17 a hian michalang tak tak te po chuangin chungzinga chuan Dutch senator Wilhelm Vitavin po talin chungba ka chuan International AIDS Society former president Joep Lance te Australian lekhabuziak tolar Liam Davison te Malaysian lem chanthiam Subhajai te po antel bok ani in Trade International AIDS conference atel ramsong song IO mi cha chung te pa ka passenger dang te an chung tel bok flight crew te hi captain Uam Amaran Uam Hussein komsomli pakwale Eugene Chu Jin Leong komsomli pali te anni a tin first officer te hi Ahmad Hakimi Hanapi kumsomni pakwale Muhammad Firdaus Abdul Rahim kumsomni le paruk te anni captain Uam hian avain thona darkar singkat sang thum zani somthum pakwa khalto in hengsinga hian Boeing 777 a hian darkar sang sari le zakwa somriat pakwa lai athlok to a captain chu hian avain thlona a darkar singkat sang ni zathum somriat panga mangto in hengsinga hian Boeing 777 a sang sari zathum le pathum athlok ve to bok tin first officer Ahmad hian avain thlona a darkar sang thum za sumkwa huna mangto a hengsinga hian Boeing 777 a darkar zani somni pasari thok to in first officer Muhammad Firdaus hian avain thlona darkar sangli somnga le pariat athlok pi to a hengsinga hian Boeing 777 a hian darkar zani somko paruklai athlok ve to bok kan soi tak angin he thlona MH17 a hian passenger mi zani le somko pariat lai mai an chunga chungzinga chuan Australia mi somni le pasari Belgium pali Canada pakhat Germany pali Indonesia sompani Malaysia somli le pathum Netherlands sa somko le pathum New Zealand pakhat Philippines pathum United Kingdom somte an vain mi zani le somko le pariat an chuang ani
ti chuan chung passenger zung kan hen chuan Malaysian Airlines MH17 chuan atumram lampanin Skola Airport Amsterdam chu July ni som pasari sang ni le som pali jingdar som le mani som thum pakhat UTC time a chuan chu sanin July ni som pasari vek zan dar som le minute som UTC time a tho chu huna chuan Kuala Lumpur International Airport chu thleng turangai ani a chumiom zia chu Malaysia ram sana chuan July ni som pariat jinglam daruk le minute som zirtop ni jing ani hetila hian Ukraine ram zau tak baka Crimean Peninsula pungpui chu Russia se peite thlop Ukraine atanga in lakran dupol separatist ti soite thunhun na nuai om ani a chutirwalin he thilawang hian helai vel boruak chung hi transport thona te tan chuan khar ani ran palem lova mase meter sangriat ai niama an thlo chu an tan ahim lo ve theithung international regulators te seidana chuan rambuai alo omani a churam chunga chuan passenger phurchi thlona an thlo don ani chuan alo bera meter sangriat ai sanga an thlolo chuan an tan ahim lo ani ti in an seisa to bok Amsterdam atanga Malaysia in car hi darkar somvel thlok ani a Amsterdam atanga an thlo chuan Poland ramte Ukraine Russia Iran India te thlokumin Indian Ocean marlam an thlokum lenga Malaysia an lu don ani chu an lo thlo to thin dan le thlona kung pa ngai ani tun chuma po hian tlong takin Amsterdam chu anon thlo chu san ngeya tlong taka ron thlok zelin Ukraine ram anon lu nu hian pilot chuan air traffic controller dinara Petrovs chu ron be in an malo ka thlipui chu hela malam de ulaka thlona chu her aron dila ATC lam chuan lo phal sakin chumi nu chuan MH17 pilot chuan a thlona chu malam Melsom nia chuan herin chumi kong chu darkar chan devel an zo nuwa akong pa ngai chu anon zo vele ta ani pilot chuan ATC chu ron bele in a thlona chu fit sing thum sang le sanga thlo chu tir phalna chu aron dil le a mase hetila hian fit sing thum sang le sanga Singapore Airlines chu omin MH17 nen hian an kong so in unbox sia wangin air traffic controller lam chuan film khur thuwa an dil na chu an lo nol sak ani UTC time a chanu dar khat lai minute som ni ani a MH17 in Amsterdam achu asana tanga dar kar thum chi alaliam air traffic control tawara an radar atang chuan MH17 chu abo tamak mai le chumi nu re lo te a chuan khovel chan chin thar pung tu te chuan thu thar ron nei ngal chuin until soi chu engdang ani lo Ukraine ram kho chaklama thlona tla a oma chu thlona tla chuan Malaysia thlona ani ti chin chi ana mark a omani ti in chulai thlona tlak na mun watleng ma saber tu te chu separatist Republic of Donetsk member te anni hemi te hi Russia thlop sepei te ti la afi fel fiber o me ten Igor Burdiga hi chanchit bumi zinga chulai mun thleng ma saber chu ani bok Igor chuan thlona tlak na mun ka wathlen chuan mihring taksa bung nei nuai lo let thung chu ka muwa arab thlak tak zat ani ti in anuwa asai chu ka ni he thil thleng hi ang wanga thleng nge ani ti chu zona lian ber ni in he thlona MH17 na chuang chung ta chu andel ruana in an thin arim hle ani vandui thila wanga thlona accident te chu a om zeu zewa chung chuan mi tam tak abar khein khovelin chu tin thlona tla a chuang da chu asun thin ani tuna mi thunge ro chu accident satli ani lovin ka thlak ani mo mai khovel mi puiter ruana in vandui ro rawa ani thil ton hi chu adang bik le a he thil di tu hi tu nge ni a engwange ti chu khovel mi puitenga event ani a khovel mi puite chuan Russia le Ukraine se peite chu abul tum tu ni ngain anril ru in antin zon thup mai ani thlona tlak atanga darkar khat aliam or ti chuan Netherlands atangte Australia atangte Malaysia atangte chuan he thlona tlak chan chui tur hian nu chui thiam te anon lut khom hala mase thlona tlak na mun hi war zone rambuai indona ommek na mun ani wangin helai mun hi topo mai thei ani lo ani he boy na hian Ukraine si peite tan kong hon sak ve in chu chu rem changa la a
Russian separatist te counter attack na hun an lo mang ve bok nen hei hian a ruang lak chu le seng hoi te ati khot lai pha ve bok ani he thlona hi accident satli ani lo awangin thlona po hi bung sang sangin man sang sanga hla tak taka atladara investigator ten thlona tlak na hun an thlen po hian munlia anin thendara cockpit tlak na lama kal an oma thlona thla tlak na lama kal an om boka chutingin thlona meilam la engine te alo ta sang nuai mai bok heng investigator te hi ram sang sang Ukraine Australia le Malaysia ramatanga kal khom te ni in Netherlands investigator te kai shunan noya thei to pin an thok ho ani an na hi hau tak angreng hle mai an ti ma sakbar tur chu mithi ruang kang ut rem rum le machine taksa bung singkhoma tu tenge an ni riat na na DNA test ni chu ani chemin huwa passenger list te en million tu tenge an ni an tha thei chau don ani chemin hu chuan thlona ke them te chu la khomin a thei angin anan zum khoma chuta tang chuan MH17 hian engchi ange ato chu ria chuan tumta ani July ni som hila pasari sang hila som pali chuan Netherlands rampum chuan MH17 na chuang te sunna hun ur sun takin an manga Second World War nuwa that's me ni khathil thuwa an boral number chum ani wangin Netherlands rami puite chu lungain hemini hi chun an rum tak mek bok ani theyang anga mi ruang te singkhoma tu tengi an ni ti riat chu ania an ruang te thlenna mun tura thlen kim thokat ani chuan nu chuina chu an han boi pui tan tak taka tuna kan mu hi belingat ni in private investigator team la ming thang tak ania mi huaisan tak ani bok tun ma tangin sipai chet vel na le heting lam chi reng reng lo chuya lo chut pai thina ni a he china thlinga po hian ama le atim tenen an vain anon in volunteera an theng anga malak an tum ani mose he thil thleng hi a case a serious in ipinol puya ponzarup rup chile ngai dan soi vak na chi ani lem lo awangin a case amuang chang ang reng le a evidence ching tak mu tur po awang vio ni that's mi puitela chuan thu dik create chen tu in tu nei tu te an lo nor verenga chumi pia he thlona tla chuang te hian ro rena dik tak an bungai turani ti chu an tu ken lien tak ani bok mi puitela matanga pressure na sa boxi evidence mumal tak mule shit mai tur om boxi lo chuan investigator telu ati hai tamak map mai le theyang angin Dutch investigator te chuan thlothi na ke them an mu thei ang chu Ukraine atanga Netherlands chuan hon phain an rem khom chanta a cockpit voice recorder atanga pilot te thu sei te po an ngai thlabok ti chuan report ma sabar chu September ni kuwa sang hila som palia anti chuk theita ani ti chuan hunaliam le dewa Dutch Safety Board DSB te chuan ni som pathum October sang hila som panga khan report number ati chuk ta a engkima chian nuwa final report pe chau an ni awangin an report pek po aching tokin arin tlak thokat viwa ngai ani report chung he thona tlak chan hi bu 9M38 series surface to air missile 9N314M warhead nei ani thunga sei chuk ta a warhead hi cockpit velam sir pon le chunglama apuaka warhead pu ka tanga ke thim noite awang chuan cockpit chunga mi pathum ta chu thingalin thlona po a chena sa hlebok thlona chaktaka thlolaya thil thleng ani awangin thlona body chuna tur hlea a chela hi square kilometer somnga layania a chunga chuang mi zani sumko pariat te hian boruaka nom lain annunna an chantek bok ni in report chuna tarlang Dutch National Aerospace Laboratory chuan Torres khochaklam square kilometer zathum som ni biala zawatanga hemisai hi lo ka chu ani ti an chuak boka hemisai ka chu na mun hi Dutch Safety Board DSB thuni na pon lam ani rualin tu te ka chu nge ani ti hi reporta tarlan tel ani lova mase helai mun hi Russia thlop tu election du tu separatist ten an thunun mek ani ti in report nung bara chuan an tarlang ani he thlona tlak na chan hi big mesal wa ani ti engtin nge chiang taka soi thei ani dan ti hi zone om le thei ani a achana tan chuan het ilai hian hemi bil chunga surface to air missile system man ni a hriat jinga chuan
thlona passenger phur chi cruising altitude thleng thei om chun chu bik chi hi ani wangani thlona tlak chan chi taka riat ani nu chuan hethila hian tungai in nam toya amo phur tu chu tungai ti chu chui chungai ani ta a ti chuan joint investigation team chu dinin anni hian thei top chuin film khur tak chungin ma an lata ani anni hi Dutch Ministry of Justice a Public Prosecution Service in kai shuaya Dutch history a alien ber ani a prosecutor tam tak tele investigator zanni lai ramsang sang atangin antel bok ani investigator te chuan witness te an interview a forensic sample te satellite data tele wepa information te an enfievek nuwa thuthuk na an siam ta a criminal investigation report hi vaitam tak thelu ani masa video seilu tuklo nan an thuthuk na tober chi hi isoi mayang o a seilu tuk chuan in ngai thlapai lo palange ngun takle film khur taka nu china an ereng nu chuan joint investigation team JIT ta chuan July sahni la som pakwa khan report nu ber chu an thelu ta a chuta alan dan chuan he china thlenga mo phur tu te chu mi pali ni in chung te chu Igor Girkin Sergei Dubinsky Oleg Pulatov le Leonid Kharchenko te anni Igor Girkin hi heti lai hian Russian separatist ruai tu ni lai ani a Sergei Dubinsky po hi LIBL the Next People Republic of Military Intelligence an ruai tu luber ani bok tin Oleg Pulatov hi an thurwal pi ni yang ni in atober minglang Leonid Kharchenko ero Ukraine khole tui ni nanei ani a phone manga anin biak na atanga alandanin hengpoi khoitu tanen hian ain thurwal ni a hriat ani bok ti chuan heng mi pali te hi Code of the Hague Netherlands a Mars Nikoa sangni la somni khan an thuboi ngai tu atran ani ta a veitam tak trial nei ani nuwa kun sangni la somni pani November ni som la pasari chuan thutuk na siam ni in defendant pathum Igor Girkin Sergei Dubinsky le Leonid Kharchenko ta chu thothe na tlak chan le thona chungmi zanni le sumko poriat te thi chana pu ni in damchung tang tu ra shem an ni a chati rolin Oleg Pulatov ero thiamlo chantina tur khop evidence chiang courtin amutalo ani Oleg khati zum kha tum tuma kan ti chu thei da chu ani